Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakenhun di dok sniang hasilong kalapan bena bakan sepen kiu dor no saupho tingka ya ka dok sniang kata na ka saus pa saupho tingka syaka saus pa prapho shikilo kaban sasdang no nadu ka hendru tarik ujemang kata ka sngining kong jong kata yo banwan habayo banekran baruba Alexander Carlson yang dekat Shillong unit uloong bakajing kiu dor ka dok sniang kadai namar ka dok ka badan hapo ka jala kamla ban pendap yu upat ba nong bam dok sniang kumtala hap ban shuwan ra ya ka dok naki weipat ki jala bat kiba bun pha ki jingrut jingsam na kata kadau ka seng kinong di dok snyang kila hap ban shim gane karai ban pen kiu biang ya kador ulia thuruk baga jing pen kiu dor khat do kala dan menta la kumba shis nam tam bat ha kani ka kenti menta kila hap ban pen kiu biang shu shu ula ongru baka wei kamat ka bawan ra ya ka jing duna ka dok snyang ha ka jala kadai namar bah kini ki snam baladap kadon ka jing pang ki snyang hapo ka jala bat kiba bun ki snyang kila yap lut Uba Alexander ula karpat na kipat ba makinis ngobha ban yai sya lem bat ki hak bakum gani kapor badang duna snyang. Jinkiu do siang ni kete ke jubom don mark ne po. Stil lejong kam don gamar siang wana bar kala rem ha benta. Ani stil lejong beli ka la keduk mo jubom don gamar de kete ba. Sistem ada badan au ke jimpang siang. Pun layak waktu por bun baik layak ani di jongi siang. Tentang siang wana bar kala rem ba. Siang mo jisir mo siya aspa kilo na siya mo jisir aspa kilo betawim tapos alay po arsa po kilo da dia tagar pa boleh ko dito na kasi ladang hinang mi kador barem na niro ginam baiban begitu dari kador dari jingram la kasnya no ba kasnya jingi bungkul kawan na bar bata kada kasnya ngaram ko ke bailot ke bai step ke bai kalir ko barem menta kam dei ko bai dia kata kadaw Ladulan no kat rekam pada kata. Nadu tarik menta mo nai Bukti kadai silpong. Kani ka kaji karai kam dei karai tam mangi dei karai jong pejba bubun balang ni. Baru khoi ki pemi su bani kani ka dor barem lagi ya belum bincang untuk atarik. Belum bincang si atarik di daerah wa. Tu pejba bubun balang ni berabe di dok lang ni banyak rai. Dei boleh ada kasen simet. Kano ika dor sai nadu cuam mentah. Kita no. Saupo tu ngai kilo ke. Macam ni dia saus pak saupo mentakan kilo saus pak kapo. Kalau tangga dorbo kan dia tenten dulu kayu keduna dengan saus pasal pun ni ahi mereka ambil ibu kita kata saus prabowo ini nanti buat la simbun 10 kilo kasan kilo dengan lalan ai saus arpo saus lai po la banyak Meno ka kiu las mereka do senyang. kita la sistem tam Ladon senam tam ada mentah lah kiu biang. nak ya sya kan arna lain mentah di pulau pun malang apa kani kado demi supaya kita nak kerja tanah yang belum mesti si atarik Saya kidai juara ni kit do piot saya. jadi ngot amuyong ini pun koi amuyong tu itu do yang sorkan ni siang mo mentah di bun asam nang ni kita ni lihat konkretnya bagaimana kita ni kata-kata kemain tentang mesti itu pun buat ni napa ni kado kamar kemudian stil aja ni lang suap inabar ni nadang-hadang sejong ni lang suap inabar apina asam apina benggol apina tapi kajuan tapi ke ini apina bar dia Kawanan ko por ba kedo jar dor. kadang kual berkhiar ada kebun kamar ada kadok kaya hari lah kebun kamar hayo hat temut oh iya pi lah ada kebun kamar lah penyok sau po kador barem tu lah kebun kamar apor betul namar ya jinjang apor betul namar ngai cirem dong tak hayo tu agak kebun kamar kador kaya lah kebun kamar kador kalau berkatu mabuk Kadai ka jing pencai do kis pa ba nadu tarik kador kan kudor. saya ada kalau mau ni kepat ikibat kenya syalang ada mereka jeng rem balat kamar mata ni bansing gitu dia bedor ni yur ngimpa ben pendiu kuat ben penek ke kador ni kajeng rem kamar ni mak simpan penmi ke bai depan ke bai tray ke bai pengkut kajeng lut sudah tadi wis yang tang bai pengkut ko hidup keras pak wis yang tang lemuyong pekut lemuyong haduk-hadukan kan bai tang bai ke bai dadong hadong keras pak tang bai tang bai ko just nak kain sampai depan sampai nong tray
Di bersama ini syukur nabuk senong tray sang bay bam bay di nakan sa bay duban asor ka barem. Kamday ka batat bay duban.